بولتنک نو و دوسای نو جوریت نیوز یور باش و دست پیک دا سر نوچه. ارتشا ترکی بارگاه هزم دموکراتیک و مادن ولاتیان لعفرین توپاران دکه و دو سیویل قربانی و سرکرده پدک سوریه جوریت نیوز را دبیجه. رژیم و رکبری سوری به کردان را نرسته. هزن سوریا دموکراتیک و پشتی کنترل کرنا هجمارک دور باجار شداد توپاران دکه و ارماج دکه و کشتن 45 جتین داعش لبند آباد شرین. شیوارمند انجمن آسایش هریما کردستان راگیهاندی کو رفراندوم د دمک گنجاو دا ور راگیهاندن و هدف دبیجه لجزیره بوتان بهتری 105 کس به ساقی هاتن شوتاندن. دستپیکا بولتنامه جهری معفرینی حتی راگیهاندن که توپاران ارتش ترکی یا به سر روجاوه کردستان و بردوام دکه او سویل نعفرین و جاری بونه آرمانج. جدرکی تایبت جه عفرین جوریت نیوز را دیار کریه کود درنگی شویدا دنگ تقین مزن لعفرین هاتیه بهیستن و دیار بو که ارتش ترکیه هجمارک دور و نافچه این عفرین به توپن تانگان و موشکان توباران کریه و لگوری همان جدری کود انجام ده تانها دو ولاتیین کرد شهید کتنه و هجمارک دنجی بریندار بونه. ولاتیین بریندار بو نخوشخانه آفرین هاتنه و گوهستن و برین نوان گرانن. توپاران ترکی به سر نافچه شیخ حدید جندرس و ناوندا باجار عفرین دابو همان جدری دیار کریه که او توپاران تا دست ویسبه دوم کریه. دهیا ما توپاران ارتش ترکی دا در باسی نافچه سینوری جالی هریم عفرین دابونه و زرار گیشتن ملکین سویلان. لگوری زانیاریین که چافکانیین تایبت جه باجار عفرین جوریت نیوز را دیار کریه که 10 دانه شوه گروپک لشتگرین ارتش ترکی تبلیغ چکین خواه در باسی گند قرمل تلقی یه گندوار عفرین بون و بدریجاهی 300 متری در باسی آخر و جاوا بونه و پشترا ایریشی باخچه و ملکین ولاتیین کرد کرن. همان چافکنی دیار کریه که لشتگرین ترک به دهان دارن زیتونان که تمنوان بهتری سینه را کرنه و دوورا تیلن سینوری خواه به کربون 300 متری در باسی سینوری عفرین کرنه و تنها جبر گفن ارتش ترک ولاتی نکارن بر بخشه و ملک خوا بچن. ده همان دمه دا ارتش ترکی جارا کدن ایریشی خالو نافچه این هزن سوریا دموکراتیک لباکوری گندوار حلبه کرن. جدرکی لشگری جه گندوار حلبه دا زانین که یکینه این تانگ او توپخانه این ارتش ترکی لسر سینور پارزگاه کل سیوا بالا فرخانه من نغ یا لشگری و باجار تلرفعته و گندن دلدور عزازه توپاران کرن. جالی خواه مدیای ترکیه را گیهاندیه که یکینه این تانگ و توپخانه ارتش ترکی ده نیو ساعته دا 20 توپ آویتن حریم باکوری حلبه و در دور عزازه. تیزانین که جیهن که تین توپاران کرن چند روژان برای جالی هیزن یپگه و جیش سوار و که باسکن جه هیزن سوریا دموکراتیه هاتیه توپاران کرن و کنترل کرن. له هرما عفرین هجماره کمزن جه سویلین کو لباکوری حلب کو هین ریخستنا مروواهی جه هرما عفرین دانزانین کو به هزار نشتجی کو جه باکوری حلب به صدام شر کوشبری هویری عفرین بون او لکامپا روبر هاتنه بجیه کرن. همان ریخستنا دانزانین کو پیوستی وان کوشبران با آلیکارین مروواهی هنه و بانگ لریخستنا ناو نتوی کرن کو پشتگیری کوشبرین کامپان بکن. اندام نویزگاه سیاسی یا پارتی دموکراتی کردستانی سوریا نشأت زازا ده پیوینه که تایبت جوریت نیوز را گوتیه گویدی پرسا کردی لروجاوی کردستان بویا پرسا که ناو نتاوی و نماد دست رژیم و رکبری سوری دایه. جانب قضیه کردی ادبیجم قضیه کردی که های آستک ایدی نماب شوندد وگره و ام خوشی وی بغاری دنگو سوری نماد وگره او سوریا وکی بره گو پرسا ملت کرد نتیده به یاجی سوری و گوتی ملت کرد نبشک به ده پیش روژه داشت با
سوريا بريفة بي جبرويجي ان بيجن برسامة سرماسيل ناو دولة ناو نتوية او برساهنا كي غاية قناغ كي امجي رازي حتى داوي ام بيجن امجي رازينا اللي بغا خلقي قوم دانوستاندن عبارت كن هنكي بهوري ما حتى استكي كي من براستيجي نا اوبوزيسيون دكاري بو غوتي برس مرحلة جي بدي وكي بروجي كي تقديم بكي خلقي بخو باور بدي گونو سوریا پیش روزی با حمیکیه و نجی رژیم شخا تجربه مدور و درش پیر های براستی جنکاری بود. توپارانا ارتشا ترکی به سر بارگهین کردان و لروجاوی کردستان بردوام و جاره سیویلین لحریم عفرین آرمانج دکه هرگولی بیتر لسر وشا میدانی دوی راپور دام ناسبک. توپارانا ارتشا ترکیه به سر هرم روجاوی کردستان و به تایبەتی جی لناوچه هرم عفرین و زیده بویه. پشتی پیشوچونên dawî li parêzgeha Helebê û guhartina nexşeya şer di navbera hêzên Îslamî û hêzên Sûriya Demokratîk de li herêmên Bakurê gundewarê Helebê û pêşketina şervanên YPG li hemberî hêzên Îslamî. Tirkî topbarana xwe bi ser navçeyên YPG û hêzên Sûriya Demokratîk ve li herêmê dubare kir û tanha artêşa Tirkiye bi çekên giran û tankan bajarên Minnix, Tel Refat û navçeyên li derdora Ezazê Herûsa bajarê Efrînê jî topbaran dike. Berdevkê fermendariya YPG li herêma Efrînê Firat Xelîl di daxuyaniyekê de ragihand ku leşkerên artêşa Tirkiye di demijmêrên êvarabûrî de bargehên sivîlan li hejmara gund û bajarên herêma Efrînê û Ezazê topbaran kirin. Di encamê de du welatiyan jiyana xweşdestdan û bêtirî 15 kesên din jî birîndar ketin. Li gorî hinjêderên taybet ji Efrînê ku ew herdu sivîlên ku di topbarana Tirkiye de jiyana xweşdestdan yek ji wan jinek Ereb bû û ew ji Helebê koçberî Efrînê bibû û yê din jî zilamekî temenmezin ji nişteciyên Efrînê bû. Di heman demê de berdevkê fermendariya YPG li herêma Efrînê Firat Xelîl derbarê mijarê de daxuyanî kirin û got Tirkiye li dijî me û hêzên Sûriya Demokratîk êrişên xwe didûmîne. Artêşa Tirkî di heyama di rojên borî de bi topên pêşketî êrişî gundên herêma Efrînê û Ezazê dike û tanha di encama van êrişan de bi tenê welatiyên sivîl bûne qurbanî û ji hêzên YPG û hêzên Sûriya Demokratîk ti kes birîndar nebûye. Ji aliyekî din ve hinjêderên leşkerî ji hêzên Sûriya Demokratîk danezanîn ku artêşa Tirkiye bi tenê bargehên sivîlan armanc dike. Herûsa heman jêderî bi navê hêzên Sûriya Demokratîk bang li civaka navnetewî kir ku derbarê topbarana Tirkiye bi ser sivîlan de bilive û nişteciyên Efrînê ji hovîtiya êrişên Tirkiye biparêzin. Têzanîn ku hejmareke pirî mezin ji sivîlan li bajar û gundên herêma Efrînê dijîn ji ber ku bi sed hezaran ji nişteciyên bajarê Helebê yên ku ji ber şer reviyan koçberî herêma Efrînê bûne. لگندوار حسکی هیزن سوریا دموکراتیک نافچه جبسه ج داعش رزگار کرن و درباسی باجار شداد بون. چافکانی کی تایبت جو اورینت نیوز را راگهاندیه کد انجام اپراسیونه کدا با الیکاریا فروکین هف پیمانیا ناونتوی ده روزا پنجشنبه هیزن سوریا دموکراتیک درباسی باجار شداد یک دکوه باشوری گندوار حسکی بون و هر وسا پشتی پفشونین دجوار به چکدان رخصنا داعش یا ترور را هیزن دموکراتیک نافچه جبسه یا پترول و 12 گند و 15 باخچه لدردور به تمامی رزگار کرن و شهر نها لهندری باجار شداده به تندید دومه. باجار شداده یک گندوار حسکی آنجی وک ناوندا سرکج رخصتنا داعش یا ترور لهرما جزیره تناس کرن بر برزگار کرنج چکدارن و رخصتنی ودچه پشتی گوجهلا هیزن یکینین پاراستنا گل و هیزن سوریا دموکراتیک و هاتیه دورپیچ کرن. چافکانی کی تایبت جهرمج اورینت نیوز را راگهاند گوشروانین هیزن سوریا دموکراتیک نافچه جبسای استراتژی و پشتی شرکی تند به تمامی داعش رزگار کرن و پیر نیزی 15 بخچه آنجی مزرعه هروها 10 گنجی رزگار کرن و ها به تمامی ناوند هبونا داعش یا هری داویل جزیره جهلا شروانین هیزن دموکراتیک و هات دورپیچ کرن. همان چافکانی ج اورینت نیوز را دازانین گوده انجاماوی شریده به دهان چکدارین داعش کشتی و بریندار کتن و ین مایی بر به باجار شداده و دیرا زوره و رویان.
پشتی وی رزگارکردنê hêzên demokratîk ji du aliyan ve derbasî bajarê Şedadê bûn û li gorî agahiyên pêşî niha pevçûnên tund di navbera her du aliyan de diqewimin û têde Daişê bi hemû çekên xwe yên giran şer dike û gaziya piştgiriyekê ji dêrazorê dike. Lê hêzên demokratîk hewil didin wê riya piştgiriyê ji Daişê re bi temamî qut bikin. Ev pêşketina hêzên demokratîk bi alîkariya êrişên firokeyên hevpeymaniya navnetewiya dijî Daişê bû. Çimkî wan firokeyan ji beriya hefteyekê ve navçeyên başûrê Hesekê bi taybet Holê û Şedadê bi dehan êrişên esîmanî topbaran kirin û di encamê de bi dehan ji Daişê kuştî û birîndar ketin û hejmareke mezin ji yekîneyên wan yên teknîkî hatin rûxandin. Lewma rê li pêş hêzên demokratîk vebû û wiha bi pêş ketin. Têzanîn got bajarê Şedadê dikeve başûrê Hesekê bi nêzî 60 kîlometr û tê naskirin bi bengeha petrolê li Cizîrê. Çimkî navçeyên giring ji gaz û sûtemeniyê herwiha elektrîkê jê tên wergirandin û bajar ji hêla rêxistina Daişê ve ji beriya bêhtirî 2 salan ve hatibû kontrolkirin û niha ber bi rêzgarkirinê ve diçe. چەکدارên rêxistina Daişê li bajarê Cerablusê bi topên hawinê êrişî rêbendiniya pege li derdora gundên Kobanî kirin. Nûçegihanê Orient News ji bajarê Kobanî ragihandiye ku çekdarên Daişê ji bargehên xwe yên li Cerablusê bi topên hawinan û moşekên xwecihî êrişî rêbendê hêzên yekîneyên parastina gel YPG yên li rojavayê gundewarê Kobanî kirin lê ti zerarên canî û madî nebûn. Nûçegihanê me da zanîn ku şervanên YPG jî ji aliyê xwe ve berseva êrişên dan û bargehên Daişê li Cerablusê û derdorê bi topên hawinan û tangan armaş kirin. Li aliyekî dinê nûçegihanê me diyar kir ku artêşa Tirkî jî li ser sînorê Kobanî hêza xwe zêde kiriye û avekirina dîwaran ên çîmento jî didome. Li navçeya bendava tişrînê şerekî dijwar di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û terorîstên rêxistina Daişê de rûdane ku di encamê de bêhtirî 5 çeteyên Daişê hatin kuştin. Li gorî agahiyan ku ji herêmê hatine bêdest xistin ku duh danê îvarî li derdora bendava tişrînê ye ku dikeve başûrê herêma Kobanî de şer û pevçûnên tund di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û çeteyên rêxistina Daişê de qewimî. Navenda ragihandinê ya hêzên Sûriya Demokratîk da zanîn ku di encama vî şerî de bêhtirî 5 çeteyên Daişê hatin kuştin û termên 18 çeteyên jî ketin destên şervanên wan de. Van babatan ên meydanî û siyasî me gengeşa bikin bi mêvanê xwe re ji amûdê şirokkarê siyasî Berzan Îso li gel me ye. Kek Berzan tu bixêratî vê bultenê ku ne destpêk û ne pêşketina hêzên Sûriya Demokratîk biya wê Tirkiye êrişî herêma Efrînê bikira. gelek spas Abdo rastî yani wekî û zanin Tirkiye hemî pêşketinê heta ana kul rojava çê dibine bi çavekî tirtêş û bandî li gorî ku bandora xwe Tirkiye hemî yani bekî wan da guhê xwe didin daxuyaniyê ku ji Tirkiye derdikevin ji rayadarê Tirkiye bi taybetî derkevin dibêje pirsgirêk talûkeyê li ser ewlekariya me yî netewî. Ji ber hemî em bibêjin pêşketinê ku kul rojava çê dibin bi giştî û bi taybetî jî pêşketinê ser asla hem netewî hem kêm netewî demê ku çê dibin Tirkiye dibîne talûkeyekî li ser xwe ji ber ku heta niha li gorî qanûna zagonsaz ya Tirkiye hemî maka zagona Tirkiye hemî gelê Tirkiye Tirk e û Musilman e û Sunni e yani ji ber wî awî hemî tiştê ku li vêra çew tê wekî talûkeyekî ser ewlekariya netewî derbas dibe. Li Efrînê yani ne tenê li Efrînê wekî wan zanin dema şerê Serêkaniyê awol wê yani şerek Serêkaniyê yekê wê didiyan û wê siya wê çaran yani hemî ew çeteyên ku derbasî Serêkanî bûn û Îran bûn çêkirin dîsa destê Tirkiye bû dîsa wê demê Tirkiye bombebaran kir Serêkaniyê dîsa mewziyên YPG hedef kirdin li girê spî dema ku wê derê hêzên Sûriya Demokratîk wê derê rizgar kir dîsa em bijî çeperê şer hêzên Sûriya Demokratîk ji dibe YPG dîsa bûn hedefê bombebarana Tirkiye li Kobanî dîsa ew aynê tişt çê bû li Zormigarê li Sûsikê li ev gundê hanê dîsa çeperê şer bûn hedefa bombebarana Tirkiye. Îro li Efrîn tiştê çê dibe dikeve heman wateye Tirkiye dixwaze gefa bixwe yani îro em bibêjin Tirkiye dikaribe derbasî vê derê bibê dikare derbasî vê derê em bibêjin şertû mercên
هريمي نشرت مرج النبنتوي جنا مساجي برمي جوارج برمياوي قفاد خير بومباران كسبيله هدف تقريه وكيدو مثلا دبستانك العفرين لتاخا اشرفيه هدف قد ابارتمان جيك وخلقي مينه هدف قتل يعني بفيرنجي حمي پشکتنی کل به درت چه ببین و ترکی واقف انا بخوی ل پشکتنی جل به درت ناتکن به اوجی مسان بن بله که برزن وقت جانی زمان کو سیویلن ارماج دکه دو سیویل باجار عفرین ناوندا باجر جی بخوی شهید کتن هروسا زوین وانین زیتونان و مال ملک ولاتین جتن ارماج کرن و هیرو ارتش ترکی در باسی خاک روجاوای کردستان به بهتری 300 متری ده تخمین تا که برزن گله کرد آماده کو دجمناتیا ترکان بکه جبلی دجمناتیا رژیم سوري وشكدارن داعشه يعني به فكري ببيجن تركي حتى كي دريت كاري درباسي هو يعني الجوري منطقي هاي الجوري منطقي سياستها انا كنت رجلاتها ما بين بطيبتي والسر ببيجن سوري ب تيما شاندن مرو نكاري ببيجي تركي كاري درباس بيلي هل بتكسزان السلطان الانقره رمشتي خازين حتى ناكسك اوجي في نكريان بكونتيا او لكاريا نتوي يكوي بيجي تركي بيت ببيجن بان تركي كرد جاد شرفاني كرد هدف نقره لهمبري امريكا بانكر فرنسا بانكر لا حمي تشتا تركي و دبج جي هدف كنا يريش يخوي سر وجواب برنادي يا بيامي تركي نقاره تركي دمايرو مثلا ديوارا وقت كل سرسينور روجاوي كردستان تي وقته كي تركي شويه يعني باش ناس كريكو نقاره دربات بيجبر بياوي دا ديوارا آوادكي سد متروش تلجيه كو بروفوكاسيون تشلكي ارمان اساس بروفوكاسيون تخازي كو الفيدر هناك طرف برسيلي بدن جبوكو او جبو بجفايا وام جوارا غوتبو لي او بروفوكاسيون هانه انا ازبار ناكم كو هيزن سوريا ديمقراطيك تبي يبقى تبي ان كرد بن نين بروفوكاسيون انا دمنا دماوي البته برسيبه تركيا يعني هنا ايروتين داين اللي روجا كي بين داين بله كاك برزان لهمبري پشتگیری جهانی ج امریکا دا حتی روسیا بو کردن روجاوای کردستان به تایبەتی جی هێزن کوشر داعش دکن لوی بابته ترستن یکو عفرین ببا قربانی ناکوکی و دجمناتی پکک و حکومت ترکی گورناک يعني او تسبه تنه هولدان تركاك وعفرين دور بيج بهيلن يعني برسكريكا تيكي و دولات التركويه بويا 6 سال هي برسكريك افشري هانه برسكريكا كرد ودره هي جروجا كو تركياتي اواكرن حتى روجا هيرو برسكريكا كرد ودره هي يعني ابيا تركي دما يروكو يريش بسر وجوال دبنيا تشوا باكوري كردستان انا مثلا اردوغان تدي دافو يعني دزيد بيجي از ناخذ باكوري كي سوري وكي باكوري عراق تشي بده يعني اساس برسكريك نا برسكريك الشرعي بكي وتركيا يعني برسكريك ام بيجن ثاني باكوري كردستان برسكريكا ذهنيتها تركا بخويا يعني وكي قلت ما كزابونا واندا بيجي حمي ولاتيه تركي تركن والسنينه يعني وكي هنا حمي كثير برسكريك يعني تهديد شخورة دبينه وكي قفل سر أولهيانا طويل جم خاطر بينه يعني عفرين دمك وقافي فيش تبا بيجي ترك قفات دخون لا أو قف خارنا وانا جي يعني حتى رادايك بيواطي يعني خلقي ويدر قافي خبابي جل بندي قفي وان ناس سكنن وقافي خبابي جل بيشتا بله كاك برزان لهمبري فان پیشکتنین کو هیزن سوریا دموکراتیک چل هریما جزیره و چل هریما عفرین به دست دخه هر سال بنداوا تشرین جی به پیش دکوا بر و جرال وسمن بجی لوی باره دزمناتیه که نو دنابرا رکبریا سوری و بلکی هیزن وکا یپگا هیزن وک سوریا دموکراتیک و دزمناتیه چی بویا ده تخمینات دا اف پیشکتنین وسا کو پیش دکوون و نبا شرکی دنابرا عربون و کردان دا لسوری راستيه كي هاد الديروكا روجافا بتهيبتي دا او راستيجي او كتب سكريك نبرا كردان وعربا نعمل بيجن سر اصلا نتوبوني سر اصلا بسكريك بيجن نبرا قلادا خوف شيء نبو يعني حتى انا شيء مرد اللي بدرت ميديني حميت تشكتني كنت شيء بوني حميت شتين هاتني اذاكرن هم عربا خد ناف جي خد ناف دقرتي عربي حريمه نجي عرب بنا بشك جي نجي او دجمانتي او دجمانتيا كوريكو قال لك دفري الدين
وڵاتی din derkete û cimantî nehat çê nebûye xwe ana armanca Tirkiye ku cimantî navera Kurd û Araba de çê bike yani dema îro kan dibêjin Hêza Sûriya Demokratîk kî nava Hêza Sûriya Demokratîk de heye hemî beşane jê zêdetir em bibêjin hemî ev grûpên kuşte qaş bin navê muxalefetê de tiştereketin Cebhetun Nusra û Ehrar Şama û Partiya İslamîsta Türkistanî Uygurê Çînê ji me rewanî hatin de Ozbekê Asya navîn wanî hatin hemî wanî hatin vê derê hemî têk çûn yani hemî wêranbûn û talanbûna civakê ser asasî wêranbûn û talanbûnê xwe ava kirin piştî wêranbûn û talanbûn qediya jî reviyan yani ticarî tiştekî projeyekî baş pêşkêş nekirin yani dema îro ev fırseteke li ser arsa navnetewî hêzekî heye Hêza Sûriya Demokratîk hatiye naskirin sempatîzanî wê hatî çêkirin teblîbûnekî û piştgiriyakî ji dervayê ji derva heye بله اف پشتگیری خویا بود دمین داوی دا تشتکی و شرطی دی لسر وی بابتین اما دم مبتر داویت شروفکار سیاسی برز بارزان عیسو گلکس پاس کو جعامو دیل گلمه بود بولتن بردوام تماشاوان هجان پشتی ناف برکی برفانیا امریکی هشاری دا فروکین روسی و دبیجه بلا موسکو دوری باکوری سوریه بکرده